hala katoa. Koe hala ini. Na e maa e katoko sini mawawahiwa. O mami apili. Koi api ko matolo ni patagato na matoko siya ko hiwa. So mai a huevo ako gifare ko e. Men. Mami o kete pahaalo ia o si. Ha o katoko matolo bene me a kito la haalo o si fono vida tu aya. Mani. Ray, no! Ray! Missionary, no! Ay, que está, Iyo. Yan is lang ay. Ay, kau me pico. Tan kita ni lang ay. Awe. Awe ya, awe pe ni ke ku mo ay. Eka tamo pe ko patangata. Papalalo tu ay mo ay. Mani. Mo fe nga to kon ke mo mabahe. Ako gifare ko eh. Iyo, seta, mau kay patangata pe. Mami, ako kita lang haalo ya kagala phone to ya. Tumay hala ay. Oke, telah ya. Oke, telah ya. Mami kamu palasio. Kalau mami telah ya. Mami itu kan. Mahal ako ya, ako pa din dito magtatapusan. Awal. Wah, apa kita patang-patang? Sanisi. Tama ya aki ke paha na tapa ako na wale mai. Ai ko pale ma. Vamos salini. Vai morao. Hao aki. Mame. Hawe, kau kau dito.
Maka. Aku maka. Koe funky maka ngangana ipoko me uha. Sulu, lele aluki fale o no fukia koe ke saye uha koe ni please. Lele alu. Mo fanongo mai piki he ato fale. Coi như uống. Te tau ki mawai kau whawhono ku mea ngawe. Ka te ahanga hi mea ko oki e anga e tau sio mo e tau ilo te toi laibi atu me he kunga whonua. O whalahi atu ke me mipa kotoa pe lotu mai pe ma ai Tonga kotoa. O whalahi atu o whatu CEO malo au pita whakaloto lahi. Koe whahinga uha ia koe ni talo e gutupu agu kou toksio na aku e uha koe.
With cheese toasty crust. Ngawe tangata ngawe he Hawaii po. Miss Anna Walker, a Canadian, wrote this hymn. It became very popular through the work of Mr. Sankey during the missions of Mr. Moody. Work, for the night is coming. August Toplady was an Anglican Calvinist clergyman. He is best remembered as the man who wrote, "Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee."
Ngawe tangata ngawe he kuhawai. Sometimes the light surprises the Christian while he sings was written by William Cowper, who was a lawyer and the son of an Anglican clergyman. The popularity of him singing amongst the Tongan people is due in small part to the genius of Dr. Egan Moulton. The standard and quality of his composition, translation, and interpretation of the hymns has never been equaled. It is not possible to do justice to Moulton's work if one doesn't understand the Tongan language. However, it is hoped that this hymn festival can give you a feel of that lasting influence on the lives of those who sing these sacred songs. The first one is that well-known hymn, the popular one of Charles Wesley, when he wrote it at the first anniversary of his conversion. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, to the tune Lingam.
Sometimes a light surprise. അസ്സലാമലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് മൈമൂൻ. Sarah Adams wrote many hymns, but her best known one is Nearer, My God, to Thee. Mary Shackleton was an invalid who spent her whole life working for other invalids. It was she who wrote our next hymn, It Passeth Knowledge, the Dear Love of Thine. Coba kayak bakal. Nggak kau makal di uri, Kayak ibu kakak nak fitu tuku, hola pergi ulunga fitu malunga. Ihako mata ni hifo. Kago hola family. Mau semau pergi ulunga, lagi mos. Kita kita tu malunga dia. Para po itu may gol. Pag mo ay ngo ay pupong pungawon. Dalam mulu ding ay family ko to pe.
Tudo que ele lá teria se uma volta para cá bem cai que não. Olá. Tudo que papa que hatu ko makan makai. Ai meu que tata. Yo ni ai meu que tata. Bunga via que pa pe que longo. Ano? Pa be bunga via. Cái này là bị thò vào đây. Samuel Davis was a Presbyterian minister from America. He wrote our next hymn, Great God of Wonders. The popularity of this hymn in Tonga is due to the excellent tune Sovereignty and the superb composition of Moulton, Great God of Wonders.
Let me get a lozenger. Paano gitu akan tukang meleleh ya? Paano gitu akan tukang meleleh ya? Tukang meleleh ya? Kaya tayo. Hak bawa. Hak bawa. Kau tu kata tayo, mana tayo?
Rồi tôi tại maka chơi tại maka. Au kamu ni pare, oh sih. Oh, saya tak boleh dia aku pelan-pelan kau. Berfoki ya. This hymn is still considered one of the finest missionary hymns ever written. The author is none other than the great Dr. Isaac Watts. See the sidewalk, beat the sidewalk, dress. Ko tu kuai ai lot wege tai tai le motor he tau live ko ni ki Tonga ko lo be kuai ai ni I he tik motor o kumo kau mai I he tau whanonga ko he tau proclama live ko ni o kumo fehu ia ko hai tu unga o ku wa uki ai ai tu ngo fa muy wa uki a Tonga man tu foku o spo uri dai ni mi Tonga tap na e fai pe ai fehu taki pe mo le tio koia ai valofito po ni ma pe foki ki he le tio koia ai 5 ai e free city pe ko Tonga Broadcasting Commission ka gene tu ko dai ni mi ko motu hia mai ai ongo le tio koia o ku I kai ki te lava o fa fe hokotaki pe ke ginga tai o ku ko tu be mo lava ilo ipe ngahi ata ko na tuku atu ane nai ke ahoange ko ni I ngahi ata ko ia ku kumi tuku atu ko ngahi me e na hoko ki muange I he taimi ko ia na e ke aho ia Tonga pe ka pau o ku ke lotoni ka kai pe ke ilo ko ha ko me a hoko
ko e mo ngafi ko ne puna I he waha ko ia o tonga tapu pe mo ewa aia o ku I he whamatala ko e ni ihe ngahi vitio ko e na si hulu atu ko ne pā ko e mo ngafi o puna to taha, to oua, to tolu o te ofiang e ni hau ki he kakai pe ko taim ko unau whanongo ki ai tato whita ni ihi ko unau ewa taim ko unau whanongo ki ai o ku kiki honau te ringa pia hange pe ha o whaili fia au pito ai ne hoko koko e pā e mo ngafi pia ku whatahai pe pia mo tu unga ko iai ko e aia o ku uha maka uha o rifa whanki uha ko e hau pe moia me he pā ko ia ai mo ngafi whatonga i whoko ke he pe ai pā mai e na hoko koko e mo ngafi I he hunga tonga mo me hunga ka koe mo ngafi ni he ta whaaki koe ni ki eua o ku tala mai koe he ni ihi koe ni ko na live mai pe koe ngahi ata koe o atu ka pa te whatonga ata koe na kulotonga Asia tu he tainimi koe panke na koe na iai panke tonga ai kui koe PSP pe koe panke Bank of South Pacific I pangai lahi koe na kua whonu he tahi e ne hake mai koe ia hau ai hala koe ia aia koe tuu ia ku ia I mahalo koe ngahi whetu koe I wafu I he ngahi tuku anga container ko o si whonu tahi moia koe ngahi ata pena e mau ki muange I he ne kei lava koe e kakai o ofi hole whetu koe ia ka koe tui koe Fakatokanga ia ku atu ka pau o ku kekei nofol he whetu u maulalo mo ofi ke ngahi matatahi avereva ho family ki loto whanua ke whetu o ku ki maalo ngange whetu o ku malu ka pau e lava o ni ihi o ku whaafo apito o ku trap na dolo he malo he ngahi whetu he whetafi ake e vai koe ki nau te lava alu ki ai ka te tau e whinga pe he poni ke he whiawhini ke tau kaureba ke maua whetu utaki me Tonga hato e mo ui mai ngahi reti o ko tui mahalo ku uesia ngahi pou ko lea reti o he hake ko e tahi pea o ko hingai a koe ki la vai o te whaha whihoko taki pe koe hatu unga ko ia ka e whaibe ai whinga ka pa te mau mai hangahi ata me Tonga pe koe hatu unga wha mui taha e lava ke mau me he reti o pea o ko tui te o atu pe tu ke ka pa ai ha ni ihi o ku ke loto fonua I Tonga o ku ke toi ha o me credit maha ko me maha ngata ha ke ta na ke family pe fai halotu ko to kon pe te tawala fai tu pe me ngai fonua muri ke mo una fia maula he ta ngai family me Tonga ha mo ngai lotu ko inga ke manatua ki nau tolu I he whai ngata a koe ni hoko ko tui kono whama o popo e ngahi mea hoko I Tonga e to la vai a mau hano whamatala kakato a pungpong ko ha mea hoko ka I he proklama koe ni atu e whiawhini mo whatonga e koe ke te ha proklama ko kolo ape ke tuku atu a ngahi live koe I he mea koe na e hoko ke mo mamata mai ki ai pia ka pau e te mau ha whitu utaki mi Tonga e lava pe ke tuku atu pe mo ia pea ka pau o ku ke I Tonga o ku ke ke mo ui ho telefoni ku ai ho taimi o si ho tana ki ho family ma me ke ata ki taimi o ku ke firma o ke whahoko mai ha ki o ngongo me Tongana e lava pe ke whitu utaki ke tai mai I he ku messenger pe telefoni ko no wataha hua no anima no aono no afitu ko no wataha hua no anima no aono no aono no afitu no wataha hua no anima no aono no afitu pete ke tā mai beko he ku messenger I he ku Facebooka ko e Sylvester Tonga lami me be ai ya ka pau ku ke fie mau ke fai halotu ma tau family pa mo Kotoa ka kai o Tonga ki Tonga eki I he palaparema ko ni ku hoko ko tu ka taha ni ngai palaparema o tata I taha ki hoko I Tonga pe ata pe me line ke telefoni mai telefoni mai ke whakahoko pe ha o lotu I he ea ko ngā ke lava pe o si tokone atu ke tiki nau tolu ke ko tu unga ia o ku au ke tainimi
ka o pete mo fiu he tatari ko tau tatari ko ni ko tau tatari ko toa pe ka mau maha update me Tonga peka ikai e toki te tau toki wakai ai i hapongpong ka te tau hoko atu pe. E ai whakaho'owhasi o ngāhi loto a. Henry Francis Light, the author of Abide With Me, Fast Falls the Eventide, also wrote this popular hymn. The tune is Maidstone by Dr. Gilbert. Pleasant are thy courts above.
ke whakasio mai ke kaumālolo. This excellent Isaac Watts composition is only surpassed by Dr. Moulton's imagination and vision of eternity. The tune is Mylon. Give me the wings of faith to rise within the veil and see. Kono o si hake pia o kone o si hake patangata. O tu e mino no ai ko mo si. Ko pia o no tonga hake mai to ala re a ala fono. Pukegema. Fakatokanga e gogo hake tahi ai. Mau i olunga hai gogo sia. Gogo sia o hake tahi te vai kofi. Kofi. Popua. Oi, ko tahi e musu me ki. Ko whanaka to mai pāha. Sai ai o ka ke hau maunga. Maulano. Master, Speak, Thy Servant Heareth was written by Frances Havergal, who was a daughter of a clergyman. The tune is Ottawa.